tubahaye kaze n'umwanya makuru tugiye kubageza ari kuvugwa hirya no hino mu isi. Iyi ni Pacific Update News. Nucikwe amakuru kiye guhera mu Butaliyani, aho Ubutaliyani bwanze kwinjira muri Board of Peace ya Trump. Guverinoma y'Ubutaliyani yatangaje ko idashobora kwinjira mu rwego rwiswe Board of Peace rwashyizweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bitewe nuko imiyoborere yarwo ihabanye n'itegeko nshinga ry'icyo gihugu. Nibagiwe kuri subscribe nibigeze kuri channel yacu bwa mbere, kandi unakore share kugira ngo ibiganiro bigere kuri benshi. Board of Peace ni urwego Perezida Trump yangiye kuvuga muri Nzeri 2025, agaragaza ko rugamije gushakira umuti ibibazo by'intambara yo muri Gaza, ariko aza kurwagura agaragaza ko ruzashaka ibisubizo n'andi makimbirane ku isi. Ni urwego rutavuzweho rumwe, ahanini bitewe nuko hari abavuga ko rwaba rugamije kwigizayo umuryango w'abibumbye. Uko kutavugwa rumwe kwatumye bimwe mu bihugu byatumiwe kwinjira mu bitajyamo, nubwo hari ibindi byemeye ubusabe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubutaliyani Antonio Tajani yavuze ko hari imbogamizi zikomeye z'amategeko zituma igihugu cye kidashobora kuba umunyamuryango w'uru rwego, nubwo wavuga ko Ubutaliyani bwiteguye gutanga umusanzu warwo mu gushakira amahoro isi. Yagize ati muri Board of Peace harimo ingingo zitahura kandi zidashobora guhuzwa n'itegeko nshinga ryacu, ndetse zidashobora gukemurwa mu buryo bw'amategeko. Gusa tuzakomeza kuba maso mu gushyigikira gahunda zose zigamije amahoro. Yakomeje agira ati twiteguye gutanga umusanzu wacu mu buryo bufatika, nko mu gutoza ingabo z'umutekano muri Gaza, ariko mu buryo bwubahiriza amategeko mpuzamahanga. Minisitiri Tajani yasobanuye ko ingingo ya 11 y'Itegeko Nshinga y'Ubutaliyani buza icyo gihugu kwinjira mu miryango mpuzamahanga itayobowe mu buryo buha uburenganzira bungana ibihugu n'ibinyamuryango byayo, aho usanga hari ubuyobozi umwe ufite ijambo rya nyuma ku bandi bose. Muri Board of Peace niko bimeze, kuko Donald Trump niwe muyobozi uzaba afite ijambo rya nyuma kandi agumeho na nyuma yo kuva ku butegetsi bwa Amerika. Al Jazeera yanditse ko Ubutaliyani bwiyongereye ku bindi bihugu bikomeye by'Iburayi byamaze kwanga kwinjira muri uru rwego, biri mu Bufaransa, Ubudage n'Ubwongereza. Ibyerekana impungenge zikomeje kwiyongera ku ntego y'imikorere ya Board of Peace. Ku rundi ruhande, Minisitiri Tajani yavuze ko umubano w'Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuba mwiza, by'umwihariko nyuma y'inama yagiranye n'umunyamabanga wa Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio na Vice President wayo J.D. Vance. Board of Peace yatangirijwe mu kwezi gushize i Davos mu Busuwisi, yamaganywe n'abayobozi batandukanye barimo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres, wavuze ko inshingano zo kubungabunga amahoro ku isi zigomba gukomeza kuba iza Loni. Kugeza ubu ibihugu 26 nibyo bivugwa ko byamaze kwinjira muri urwego mu bibarirwa muri 60 byatumiwe, mu gihe ibindi biri mu byasabwe kurujyamo byakomeje kugaragaza imbogamizi z'uko urwego rutaha agaciro ihame ry'uburenganzira bungana n'imiyoborere isanzwe y'inzego mpuzamahanga. Mu yandi makuru, nyuma y'ibiganiro bya Amerika, Iran yongeye kuvuga ko ishobora kurasa ibigo by'igisirikare cy'Amerika. Nubwo Amerika na Iran biherutse kugirana ibiganiro, n'ubutegetsi bw'Iran bwatangaje ko bushobora kurasa ku bigo bya gisirikare bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati mu gihe bwabagabaho ibitero. Byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byagiranye ibiganiro bitaziguye muri Oman kwa gatanu tariki ya 6 Gashyantare 2026, mu gihe umwuka wari ukomeje kuba mubi nyuma y'ibitero byagabwe ku bikorwa bya nuclear bya Iran muri 2025.
Perezida Donald Trump wa Amerika yaburiye Iran ko izongera ikagabwaho ibitero niramuka yanze gusubukura ibiganiro, ndetse muri Mutarama 2026 Trump yohereje ingabo nyinshi mu burasirazuba bwo hagati asaba ko Iran yagiraho igarukira mu gutunganya uranium. Ibiganiro byo kuwa gatanu byari ibya mbere bibaye mu kugerageza gukemura ibibazo byazanye umwuka mubi, gusa nubwo nta mwanzuro mushya watangajwe, impande zombi zemeye gukomeza ibiganiro. Minisitiri Argci yavuze ko gusubukura ibiganiro ari intangiriro nziza, ariko yibutsa ko hari umwuka wo kutizerana hagati y'ibihugu byombi nyuma y'ibitero by'umwaka ushize. Yavuze ko Tehran niramuka yongeye kugabwaho ibitero yiteguye gusubiza mu buryo bukomeye. Yavuze ati nibaramuka batugabye ibitero ntidushobora kugaba ibitero ku butaka bwa Amerika, ariko tuzarasa ku bigo byayo biri mu karere. Aragci yongeyeho ko Iran yiteguye intambara ishobora kuba hagati yayo na Amerika, ariko avuga ko ikibazo cya nucleaire gishobora gukemurwa gusa binyuze mu biganiro bitarimo iterabwoba cyangwa igitutu. Yemeje ko kongera uranium batunganya ari uburenganzira bwa Iran kandi bigomba gukomeza. Trump yashimye ibiganiro byabereye muri Oman, avuga ko ari byiza cyane, ariko akomeza kuburira Iran ko gutumvikana bizagira ingaruka zikomeye. Nyuma y'ibiganiro, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yatangaje ibihano bishya kuri Iran ku bantu, ibigo n'amato birenga 30 bivugwaho ubucuruzi bwa peteroli n'ibiyikomokaho mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibiganiro bikurikiraho hagati ya Amerika na Iran biteganijwe mu cyumweru gitaha. Dukomeje n'amakuru yacu. Yatawe muri yombi azira kwigamba ko azica Vice President wa Amerika. Minisiteri y'Ubutabera ya Amerika yatanze ikirego ku mugabo witwa Shannon Matry wo muri leta ya Ohio nyuma yo kwigamba ko azica Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Dick Vance. Uyu mugabo uregwa atuye mu mujyi wa Toledo muri leta ya Ohio yatawe muri yombi n'abakozi ba US Secret Service kuwa gatandatu Gashyantare 2023 azira kuvuga ko azica ndetse agakomeretsa Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Matry yatangaje ko afite uwo mugambi mbere gato y'ubuzinduko rwa Dick Vance muri leta ya Ohio, aho yavuze ko azakurikirana aho Vance ari kandi agakoresha imbunda yo mu bwoko bwa M14 kugira ngo amwice. Umushinjacyaha mukuru wungirije Todd Blanche yavuze ko ubwo bataga muri yombi Matry banamusanganye ibikoresho bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana. Matry yaramutsa hamijwe icyaha ashobora gufungwa imyaka 5 ku cyaha cyo gutera ubwoba n'imyaka igera kuri 20 ku cyaha cyo gutunga ibyo bikoresho. Umushinjacyaha mukuru Pam Bondi yavuze ko harimo gukurikirana byihariye icyo gitero cyari kigambiriwe kwica Vice President Vance. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kugaragara ubwiyongere bw'ibikorwa by'iterabwoba rya politike. Muri Mutarama 2026 nabwo uwitwa William Defoe yarezwe kwangiza inzu ya Vance i Cincinnati. Munyemere tubashimire, duhindira amakuru yacu hanga. Amakuru yacu nakagaruka, ntibagiwe gukora subscribe kugira ngo ujye uwa mbere babona notification mu gihe dushyizeho ikiganiro. Naho ubutaha, Imana ibarinde.